Kasang Voice of the People Party mentaka sengi kala punya kendu ya Deputy Commissioner jangka East Council District USC Sadhu halo gajeng penjari ya ka kendon chispa asau si RPC. Habakan cikila putai kebon nakal yang ubak Bright Star Walmar banyang MLE jangka Molai. Ulang makan di gajeng penjari jang DC ya ka kendon nakal yang jangka parti Kamla ban Piang Satya. Bakam juru lapan pau gajeng persya alo gajeng khang banyai precision daki kertong hadirin pada pendaya ke resort apo East Council District. Long ru manakala yang ke parti ke kuat bagi nuki kertang ki wajab ki dia banyo ya kalat banyak banyak. MLA juga Molai ulah buat kejeng keliru hakai badi bagi distrik kata Pok Tura kamdan setia kejeng penjarian dekat Kendon melalui balai lalai kelat tengah Selong. Susu oleh turu manakala yang DC ulah kular menpek biang halau kani kejeng dawa jangka VPP. Laban kedawang ni bah menin kasni Deputy Commissioner dekat East Council District oleh penjari dekat section Cisma South si RPC naduk menin kasni bahkan di kajeng penjari kan ne adukah hendak tarik jauh pernah jeliu arajar arpusau ke bakan tupru ya kajeng khang banyak baik ba hak sau tarik ke barang kasni nyovot nak kamta ke election capo Lok Sabha kini kajeng penjari ke khangru ya kajeng lompat ba apa ki counting center hapo polo makam juru lakhang ban ra ikilama ke besi akiding malah syaru ban senrantang arngot kibriu ya kertong ubajab ban isyem ya ka certificate ke pembenah job nak kalian jong returning officer. Wan ka jungi kalong ka jing sokya halo ka jingbi jong ka tuka news report mo habi dibat ba ban impose section 144 ha kaski nyobot nak kamtakan di election MP. Te ngilayo ban ya kendu ban penpau ya jing so nak kalian jong ka party. Hot nak kalian jong DC ula penpau baru lo guru ba unsa review habi dibat kanika ka order ke baki depan pas menin mo menin te hot ngai keren ringim don ye ban ong habi de bat kidon kap tu ni ki benta ki ba nakaliang jong ka jong returning officer ha jo por bari DC kidon ki baki hap ki ban impose ya kata ngim don ye ban ong ndai ki ka pangi kwa ban kalong ba ya kani ka point number 5 ka ba ong ba no victory procession rallies by any candidate political parties after the declaration of results shall be permissible within East Council District. Bamsha hakasngi nyovot no candidate ubajab kemen sya banya ya rally kum kadak jing job mo habaki nong kersan da kajing kemen ni nak week election kalong kunta andre hakani ke bamta balai ikwa ban impose ya kani tenakali yang kajungi ong nginum sya mo kamdon ngum kani Garo Hills ki kam impose ya kata ki kambu ita ki condition pech giwe ki states mo ni apa West Bengal ka bajing snam ka jing April kadon pech giwe pat ki district room dan kata aku kita section 144 kam impose celebration ha andai hang ni ka belum so peaceful balik pi kwa ban impose ban khang ya ki pat ba ban wan ban ya le kemen ha kani kasi pat ka suling ngong nang penkemau DC ngong ba ha kani ka letter head ada pi page atau kalau terhad ke bagi pelaj kan ka order under section 144 menin perkat hajrong bang nu greater participation for a stronger democracy kat ba ki khang pat yu pa ba ban celebrate ka democracy na kaliang jong parti ni ong nginum pediang kan ye dalele ru bat ni la ong yo DC baun review kan ye pat udi ban wing na kaliang jungi ong nginum pediang kan ye nginum pediang kan ye ka jing bam sya pa ba ban wan ban yale kemen ha kaski jing job kan unu mo unu berjob imong tang ya le si mo yangi hri kumbong menu berjob idon ya hok ban le kemen bat ban celebrate ya kumbok sa pom dan baki pesai ketua ka ong bakam ya kata ban kemen ya ke jing job kemen ya gitu ki kendon pada bala bu nak kalian ka sarkar halu habai dei bakan itu ha kalian ketua kumbok ya hun ne kini ban ong kini silong hi malau sedem mo lagi pek ini ki kendon dai ketika procession and slow gathering of any kind shall not be allowed within the premises hak tu jaka counting kata jusya itu nang ta habis bat ban pendong kami KPI system hapo jong tu jaka bagi counting mo hang tu kataru kapiang nang ta ban ra ya ki lama bat ki dien mo hak jaka ba counting is tu dai PCE for election kila bu tu jaka syabat bagi supporter kila ban wan kila macam hak tu jaka kamdan gum kata restriction te kani kum bangi keren berungi so tu kadai bitang hapo jaka counting ti istu jaka counting te ka kanum la e banlong mo te nama kata dang ong ya kita ngim don e nama kadai tang hapo counting nama ki ban rung atu hapo rutang ki badon
ID la ban rung kiri pai ba te ka tangi sko thu dan rei yakani ka point number 5 de ka ka ba ngem la ban pediang ya kuma pila om tanya ketua poin nombor 5 pun la pun yang atau kuma kaliang jong pi le sia kuna lang dan batang ba kani ka jing umpu sa ketua ka yu kala bandan ni hadian ni hidden agenda na kaliang sarkar em ya kata tengin num la ban keren ban conclude tengin num la na kaliang ka jungi dan rei ya ka bangi ba ka long ka bom dei ya ka tangi wan pen pau bangi la keren sai bangin om pediang ya kani mo ya kani ban ong ba ki pai ba kinum dei ban wan ki pai ba kinum la ban ya le kemen ata u candidate num la ban ya mo kata ski jong ke jing job punya ya kata ka victory procession ke jong kalau ka ba so thamula na kaliang jong ka sarkar pakai impose kum kini ki restriction atau ban ngelap nong ke jing let persa jong ki ya ketua point number 5 nomor ba pisang thu balik selalu nong ko BPP kan job ne job ni ngirem mo ngi me keren ya kata ngin up ya ka sautari ndai ke ka hok jong baru ndai tang ki supporter jong ka VPP jong kino ki ba job mo kidon ka hok ban le kemen ban celebrate ha ka ski jong ka jing job i wan nam ta baru hi ndai ya mo ndai ka jing job ngini up ka sautari hoi kum ka party ngi khimi nanti ban ngi su don kata ka jing kemen bangin poi ka thong ndai ngi up ya ka sautari Hendak dah wedi bar ke jong dong BC bakadan ke kalak bandan ke law and order problem ru kata ke bom dan nong rum kendiat ru ya keren yu pasai kata kan dan nong rum kendiat ru namar la ti ong ba kan dan law and order problem te what about ki other states kum ke Manipur kum ki BC kum Bengal ke badan ka jing no ke jing Kulmar baik in every election Rek ki impose section 144 bali hangi gadi ka state jing belong very peaceful ko aben impose section 144 hata ka sni kita ki job kin ne kamen ti kata ngi ong ni ne ka party jing ni persya ya kata satu lah nong bela misuse man ya kena ka 144 RPC nomor bara kata ka song ke conclusion jong kiba mo skap ya kata gajing ki penenkam ya kata ni gajing so jungi kalong bangi ne kalian ke party jong minum priang ya kali dalil itu nak kaliang di sini penting pada lah balanun pun review ya kani ka UA immediately wong ba on review ya kani ka order ka open ni dai nak kalian ka jungi long very clear mo ya shai yang nginum pediang ben khang ya kani ka victory rally ban khang pai ba bakin one bakin le kemen ban celebrate ya kata ke demokrasi kum bagi ong mo ya kata nginum la ban pediang ya kata tinggal akren shai da kim weng ka ban ngina kalian ka nginum pediang tang long very clear keluar di ban dan nakaliang jonga kumui deki representative joka party rekat beriba adheri rungia dan lah ta meeting kare ha kabede bat kane ka agenda bede bat ban impose section 144 hamra shiga meeting ka hamdan ka jingpan dan jing wat ya sik kita ka opinion naki political party re usu brief usu pentep ti kam samdan ka discussion dan ka jingpan jingbet naki party proba fisngo kumno re kalong ne am bangin impose section 144 kam kan ai ka khamdan ka discussion ni kata mener sukum basiwan ya tho ba je phe bangir impose ka 144 RPC Durang usupuli bet ke bagi ladon lupa nak kalian ke jongki kila long prepare lupa kisuan kisupuli bet ke kepadon ha jengmut ke jongki bat ki claim si kata ka opinion ki claim table ya kata ki berokot je re swap un rai kat ya kan ka kam tu ada bang shimjing sik soy pan ya ka view sunne ka opinion nakin deki political party ki kisngogum no ko wai haden ko ka party kai remenen ka khamtan kum kata ka ka pakabi press mane kalong pongpong ya ka ba ngilong meeting menen te kamut yalam bakla te kamlong di ban ai bi check kum bakalong ko meeting menen